TC wasi musuqmanta web nisqata rurarusqa hinallataq kay centro de datos nisqatapas. Chaynapi TC digital hispirinanpaq. Chaysi pachak por ciento. Yaykumuq expedientes nisqakunata digital manchurasqaku. Sistematización en línea nisqata churarusqaku llipintin sentenciakunata TC wasipi tarikuqkunata kaysi kasqa iskay chunka pichqawata hipamantaraq. Chaytas buscador de jurisprudencia nisqantakama maskaykuwaq. Chaynallataqsi uraykachinku llamkanankupaq ruwaykunata qanchis waranja expedientes nisqakunamantas kunanja kachkan iskay waranja pichqa pachak expedientekunallaña. Hispiykachisqa kay mesa de partes hinallataq ventanilla virtual nisqanchikta llaqta runakuna amachaq abogadokuna hinallataq hatipay ruwaqkuna tramite nisqata utqayllaman ruwanankupaq. Musuq llamkanan wasi kachkan San Isidropi allinta llamkanapaq musuq hispichisqa chaynallataq raki llamkanapaq. Karichkanllataqsi musuq plataforma digital nisqanchik rimapayanakuykunankupaq Zoom hinallataq Meet ukuntakama magistradokunawan amachaq abogadokunawan hinallataq llaqta runakunawan audiencias públicas virtuales nisqanchik apakuptin. Hispiykachisqakum churallasqakum allin llamkaykananpaq kay sistema de transmisión digital nisqata. Pachak tawachunka masnin plenos jurisdiccionales virtuales nisqanchik apakusqa. Deliberaciones públicas nisqapi riksichisqa kasqa hatipaykuna tiksi suyunchikpa munaynin. Llamkaytaña hallarisqa canal digital Tribunal Constitucional TV lluqsimusqam lunesmanta viernes punchawkama dusita. TC lluqsiykachimusqa microprogramas educativos wakichiykunata Quichua simipi hinallataq Castilla simipipas. Llaqta runakunawan rimapayanakuy miraykusqa WhatsApp, chat TC, willakuy ukuntakama hinallataq Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud ukuntakama. Hispiykachisqaku plataforma virtual nisqata concurso público apakunanpaq llamkaq runakunata maskaspa atipay ukuntakama akllanapaq.